Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 1947 n'igihumbi 1965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Itangiriro igice cya 6 umurongo wa mbere kugera kwa 2. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. The sons of God fell because of beautiful forms and faces of the daughters of man. And that's just exactly what we got today. Same thing again. Abahungu b'Imana bagushijwe n'imimerere myiza n'amasura meza y'abakobwa b'abantu n'uburanga bw'abakobwa b'abantu, kandi nibyo neza biri kuba uyu munsi ni ikintu kimwe indi ncuro rwose. Now compare that day. Multiplication of people, the women getting fair, the sons of God falling, marriage and giving in marriage, divorce cases, living in adultery, and so forth. Mugereranye n'uwo munsi, abantu bariyongereye, abagore bahindutse beza, abahungu b'Imana baraguye, bararongora kandi bagashyingira, ibibazo byo gutandukana kw'abashakanye, ubuzima bw'ubusambanyi n'ibindi. Why you say, Brother Branham, just a minute, I don't know, listen, brother, just before you say something, listen to this. Jesus Christ said that whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. Muzavuga muti rwose mwene data Branham, rwose buretse sigaho, simbihamya neza. Mwumve neza mwene da, rwose mbere yo kuvuga ikintu runaka nimwumve ibi. Yesu Kristo yavuze ko umuntu wese ureba umugore akamwifuza ko abamaze gusambana nawe mu mutima we. And when you see when a man walks out of his office, walks out of the church, walks out of his house, strikes the street, what do you see but a display on every side of flesh and blood of females, form fitting, pretty face. Kandi iyo murebye, iyo umugabo asohotse mu kazi ke, mu rusengero, mu nzu ye, akajya mu muhanda, n'icyo abona niba atari ubwambure bw'imibiri y'abagore ahantu hose, hamwe n'imiterere yabo igaragara, ubwo buranga bwabo bwiza wageragejwe. That's what God said would take place. When that taken place, then the time was at the door. As it was in the days of Noah, when the sons of God saw the daughters of men and began to take unto them women. Niki Imana yavuze ko kigomba kubaho. Igihe ibyo byabaga muri icyo gihe, igihe cyari cyegereje. Ibyabaye mu gihe cya Nowa, igihe abahungu b'Imana babonaga abakobwa b'abantu maze bagatangira gufatamo abagore. Murabona? See, there you are. Now watch. We find that the same thing today. We see in the history that such sex appeal they had in them until the sons of God made unto themselves shrines of women. Turi kumwe. Noneho murebe, ibyo turabibona. Turabona ko mu mateka hariho irari ry'ubusambanyi ku buryo abahungu b'Imana bikoreye ibicaniro by'abagore. Such as Venus and so forth. They made shrines and bowed to these. Well, you say, Brother Branham, we don't have such things as that today. You couldn't compare that with this day. I beg your pardon. I believe it's worse today than it was then. N'urugero rwa Venus n'ibindi. Urabona, bubatse ibicaniro maze bapfukama imbere yabyo. Iyo muvuze muti, mwene data Branham, si nk'icyo dufite uyu munsi, mwagereranya ibyo ngibyo na biriya. Mumbabarire, nizera ko uyu munsi ari bibi cyane kurusha kiriya gihe. What do we see? TV. You can't even pick up a newspaper. But everything that you see is spread to females. Pretty women on every whiskey package, in magazines. Niki tubona? Televiziyo. Ntimushobora gufata ndetse n'ikinyamakuru mutakibonye ahantu hose amafoto y'abagore. Kuri buri gifuniko cya whisky, mu binyamakuru. Sexy, immoral dress. All the TV is, everything is some sexy dressed woman. Some pretty woman. And we find out
on cigarette advertisements. Everything that you can look at, you find that it's some attractive woman. Tubona abagore beza bambaye mu buryo bukurura abagabo kandi bw'urukozasoni. Kandi televiziyo yose, ahantu hose ni umugore wambaye mu buryo bukurura abagabo, umugore mwiza. Kandi tubona mu kwamamaza amatabi, ku byo dushobora kureba byose tubona umugore ukurura. You can't even see the advertisement of a pair of silk stockings unless you see some kind of a thin shaped legs going through it. That's right. Ntimushobora ndetse kureba kwamamaza umwambaro wa kora utabonye amaguru ananutse ari muri iyo kora, umwambaro uhambira umubiri. Kandi nibyo. Well, what is it? Why is it? I remember a man I worked for, Chris Meister, up here on the corner. Many of you remember Chris Meister. His wife, Lillian, her name was Lily, I think of Elwinger. Ariko niki? Biterwa niki? Ndibuka umugabo umwe nakoreye, Chris Messina, iriya hirya. Benshi muri mwe baribuka Chris Messina, umugore we Lilian yitwa Lily, niko ntekereza, wa Elwinger. And when a man come over, she's a beautiful girl, and a man wanted to get permission from her father to put her face, her picture, her profile on a box of candy. Noneho igihe we umugabo we yajyaga yari umukobwa mwiza. Noneho umugabo yashakaga kubona kuri se w'umukobwa uruhushya rwo gushyira isura ye cyangwa se ifoto ye kwipaki ya bombo. This old German Luther stood to his feet and he said, "That's an insult to me to put my daughter's picture on a box of candy to be spread across the country." Maze umuruteriyani w'umusaza w'umudage yarahagurutse maze aravuga ati, kuri nge ni icyaha gushyira ifoto y'umukobwa wanjye kwipaki ya bombo bagomba gukwirakwiza ahantu hose mu gihugu. What about the day when the billboards, the television, everything you see is immoral, vulgar, sexy, ungodly looking. Imeze gute uyu munsi aho ibibaho byamamaza, televiziyo, ibyo mubona byose ni abagore gusa b'urukozasoni ba rusange, ibirangirire bakurura abagabo kandi banduye. Right. What is it? The train, the old train is in her blocks now. The Bible says so. Should be coming pretty soon. We hear the sound. Nibyo, niki? Gari ya moshi ishaje irahitegerwa nona. Bibiliya irabivuga, iraje mu kanya gato cyane. Turumva guhinda.